Tata mwibali ya Yesu ntukusima wekiro cha hati. Ntukusima wabwesigwa bwawe. Ntukusima wakubolera hango mwesigwa. Ibara lyawe linyumizibwe, ibara lyawe lihewe kitinisa. No haru kuingana itata. Ojira amani, ojira obusobozi. Okahangi guri nensi na byone birumu. Bamalayika bagwa hansi bakoramya Mukama. Abakuru abiri na bana banaga hansi ekondo zabo. Niba inama bakugiziyo wanya kule hantebe. Osemerire kitinisi yorhanga nya kule higuru mono. Osemerire kitinisa ai Yesu ayatferira msalaba yahumbuka yafa yahumbuka. Ntukusima moya rukwera abo bomemezi bwawe. Ntukusima abo bukonyezi bwawe tata. Mukama wabakamikiro cyahati tuleta abana baitu mu mikono yawe. Bible negamba ngwe abana kisembo kurugahalo ruhanga. Tata ntukusima abo ibisembo by'abana. Kandi Bible yagambira mu Isaya esura ya 5:9 urukara rwa 13 ngo abana bawe bona baliyegesebwa Mukama kandi obusinge bwabo buli babwingi. Mukama tuyizire ntusaba niyo ofoke mwegesa w'abana baitu munyikarene ituro mu Mukama bakama mubire byempero bintu bingi bikwenda kusomesa abana baitu emyoyo y'obubi emyoyo y'obutemo emyoyo y'obusihani emyoyo yone emibi niye kwenda kwegesa abana baitu ntusaba kubaho kwawe tata. Ntusaba moyo wawe arukwera nuwaye bembera abana baitu nuwabegese moyo arukwera kwata abana baitu no mukono gwawo gwomuro obehe mu bujemu omoyo arukwera kwata abana baitu no mukono gwawo gwomuro obehe mu butamarwa omoyo arukwera kwata abana baitu no mukono gwawo gwomuro obegese okutina ruhanga obegese okutina Yesu Kristo omoyo arukwera kwata abana baitu no mukono gwawo gwomuro obehe mu byone byensi batayiremu obehe mu myoyo y'obusihani obehe mu myoyo y'okubiha obehe mu myoyo y'ebisuba obehe mu buli kintu kyone kitasemire tata mwibali ya Yesu nsabe sagama ya Yesu ekiro cyati eyo jabana baitu Mukama eyo jobo ngobwabo eyo gentekereza yabo leke sagama Yesu eyo gentekereza y'abana baitu leke sagama Yesu eyo jemyoyo y'abana baitu leke sagama Yesu eyo jemtima y'abana baitu tate ekiro cyati leka amani gago moyo arukwera gatanga ne buli mwana wakusabirwa mukikaro kinu obaswekene sagama yawo Mukama ai tata abana baitu baswekene sagama ya Yesu omunyanzi gwati abaroleho ai tata abana baitu baswekene sagama ya Yesu amani agomo biti gabaroleho ai tata abana baitu baswekene sagama ya Yesu amani agobubi amani agokubiha amani agobutasemera tigabaroleho mwibali ya Yesu omubiro bino Mukama wangu omumezi emitima yabo gisongole serero hanga emitima yabo giteka hali kumanya Kristo tata mwibali ya Yesu letere ebitekerezo by'abana baitu okumanya Kristo letere ebitekerezo by'abana baitu kurole emihanda ya Mukama kandi n'okugiro bataramu omwibali ya Yesu moyo arukwera webembera abana baitu moyo arukwera yegesa abana baitu moyo arukwera sweka abana baitu sweka amaiso gabo batarora obubi Mukama sweka emitima yabo batatekereze ebyobubi baitu batekereze ebyobwarhanga batekereze ebyoburukwera batekereze okuramya Kristo leke ekigambo kya Ruhanga kisere kwa mitima yabo Mukama nuko baleke kusisa leke ekigambo kya Ruhanga kisere kwa mitima yabo nuko baleke kusera ebyensi baleke kusera okubura baitu basera Mukama omwomezi moyo arukwerekero cyati hereza abana baitu amani gawe hereza abana baitu omuro gwawe leka omuro gwawe gwakire mitima yabo leka abana baitu basera amaiso ga Kristo bacyali bato leka abana baitu bakutangatangane Kristo bacyali bato Mukama ebintu ebyalemeseza abazeire babo ibyo tubyabalemesa mwibali ya Yesu ebibye byamarwa ebibye byosihani ebibye byokubura ebibye byotagonza Mukama ebyasibira abazeire babo abana tibyabasiba mwibali ya Yesu habo kubesagama Yesu nebasumura esagama Yesu nebasumura esagama Yesu nebasumura omoyo arukwera hereza obugabe hali abana baitu
chwa buli njegere z'omunyanzi gw'abasibisize, chwa enjegere z'omunyanzi gw'abasibisize. Ekiro kyatu tusabe esagama ya Yesu ebahuleho abanywani ababi, ebahukanize n'abanywani ababi. Leka esagama Yesu eyahukaniza abana baitu n'abanywani ababi abari abaleetera ebisimba ebibi. Leka esagama Yesu eyahukaniza abana baitu n'ebisani ebibi ebiri abaleetera kusibwa. Leka esagama Yesu eyahukaniza abana baitu n'ebizina ebibi n'ebigambo ebibi ebiri abaleetera kusegura. Leka esagama Yesu eyahukaniza abana baitu n'omutima omubi ogwa Sitaani akusiga mu baana b'obujemu. Leka esagama Yesu ihemu abana baitu omutima omubi ogw'obujemu, bahulirize ekigambo kya Mukama kandi bakigonze. Mukama abana baitu bahe omutima ogw'okugonza. Mukama abana baitu bahe omutima ogw'okusaba. Mukama abana baitu bahe omutima ogw'okuseerera amaiso gaawe. Omubwire buno balema okubura baitu emihanda yawe ebe mu maiso gaabo ebiro byona eby'obwomezi bwabo. Ntubasweka esagama Yesu abana baitu tubafe bakyali bato, tubafe batakayikiza emyaka 10. Bayibuli negamba ngo hagati omulinywe owarafa agakyali muto arafa againe emyaka 10. Mukama leke kinize kikira abana baitu omwibali ya Yesu. Ntubasweka esagama ya Yesu, ntubasweka esagama ya Yesu eriso ly'omubiti ly'abarole habo kuba esagama ya Yesu ebaserekere. Mbakurakurana kandi tubajja kuba banaku, mbakurakurana kandi tubajja kuba badomadoma, mbakurakurana mbaba bagezi, mbakurakurana mbaba bagaiga, mbakurakurana mbaba baseija n'abakazi ab'amaani kandi ab'amagezi abarahanuraga eby'obwaruhanga. Ntukusima Mukama abakubahuulira okusaba kwaitu. Bintu byona tusabire nturaba mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.